Pini nili tum nali tum han press panang panang kok abang ke nili tum nali tum han kecasan kan tum kadu kawe media ko te tum nasi tong tum kat binglong live lapen ke kat news lapen ke malong news nali tum han tong pot nali tum han kacuru par piglo jasmet pet nili tum ASC youth front pen nili men ke lipsom group nili public secretary ASC youth front central committee lapu alang di bangkai kan tim inti alang di music and culture secretary ASC youth front alang di central committee members jasmet pet nali tum han nang cethan dam kan tum alam thi bangkai krong pli atwa alam thi prak nali tum manang sana ngakum jasmet pet nili kiong nam kan tum bangkai labang so krong pli atwa kiwan pena bangkai nili tum nali tum aphan mondok SK lapen ki joint secretary chokchi pusi nali tum han nakiyong kan tum nili tum sodak pen nali tum han penrem lo jasmet pet nili kiong dam ji abangke section 7 lapen ke section 2 lam nili kiong dam ji alam the aputha ka bangke lapu hello nahorjan ke chengsi bang nahorjan alo bangke 175 beneficiaries do la songong pe 127 bangke fake beneficiaries do ko nahorjan ala hada ke nahorjan ke lake ingaradon ri pupo lake elephant corridor pusi pupo jasmet pe kunat pasi 127 fake beneficiaries kunat pasi nali roklo subangan ini nala tuhan mondor tuhan nili nakar juga tu lapai John Secretary ban nili kar juga tu athe lada ka bangke elephant corridor pro dante nampi namdu thipi thengprang jongsi paruge lo pro dante ingnar tu kunalo kidopo jasmet pet nili nala tuhan kiong tungge nangli tu thipi thengprang paruge lo pro dante ingnar ke do thai mesin nili tum borjana ara dapha naitek tu Nora bangke, ilu tum jongdalu na, anikan da, menti sonat, khuti na ke, munit ke anikan bangta ingnarum pagapan log dulu, non ke thempi themprang nung se paruero bote lahai aina, kun marat tapi kunalo bote po, kunalo kaceleng po, asinalo tuhan nili sodak na pedelo, labangso fake beneficiaries dak na kele roko bai kuna pelo, mondor SK tuhan cingi thelo polo dante fake beneficiaries dake longle pota cupnai dulu kuma. Nana tuhan nili sudah kena kena lo. Lasi nili nana tuhan kiong ngatu bangke cuning rilo. Kusong pen kunat pensil bangso fake beneficiaries ke dokoma tuluram roha abhata nili cuning rilo alali kidaptang June 3 ani alali press long kaninge kumasi corruption ke doma kumasi duty chidam dema corruption ban alali tu prajen pen insai pusi alali tu tuliram orang kani di alam press lo nasi alali tu ban prajen pen insai nanji nili kiong nama tu ke nasi la fake beneficiaries ban jongsi tangkap pidet picong dia pada jongsi kisi tai tu chen lagi nili pura nama tu ke jongsi tri nani non ini tu section 2 lam nili jongan tu po section 2 lam tala pusonsi har data fake beneficiaries har data 40 bado fake beneficiaries section 2 lam da jasmet pet John Secretary bang usak picong humbo usini de alang liba akoy piji adhe lake imagement theklong lo rola nili yona ma tong bage tante revenue EM kidam tang amorsim tisosi alali kacari lo alali revenue EM kiman depen pini hidup karbi anglo longle pilang alam ki judune plengre negam po nili nali bang sudah kena pinrem lo fole na kele pen amen pen jasmet pe kiduk kila me jangre tikok tiki alole alali to puta chunai de thek amen pen montor bang ka chokha dam lo melo Kopi saya mondor tu nak claim kupa meme, mondor tu nak kopi lo kacau mata, alang ni tu man, longlek pata nak claim kupa alang bang kacirap tu namen pen, heroin kini nasan si kupa mana ada di, kumane alang le picet, kumane alang le korcet, ini alang itu longlek pata claim ko apiso aso abdon rap apuri alang itu thap tu, nasan si nang section turun tak ikhlas ke oh, pulau dante nang itu cokce. Revenue yang nekan hok imane kunalo hime jangre tikok tiki
Kidu kilak man kacinek na hulo sing nali man raul. Nali man sudak nan pinelo. Lasi haladak section tulong alam jasme pero bangke. Tuliram lo hamra tunuri lo prajit pen mondol escape han net inang ngi hen kan sambe nganji. Laban ka amor sing keso alani kinam tang. Yemo ni yemo. Laban ngali banda hen kan sambe nganji. Longle pilang alam ki bangke ini dum cuye budget ang churon ne. Ada kiram tang tu hem to ni mana ni kada. Himonto biso zorma tala ade yang chulang lo. Revenue department lo ke corruption lo ni bang himonto biso zorma ta kali kri kai ta kali kri lam lo. Acho kali amor sing tiso alani mthang ta chinielo laban ke tuduran hang ta alani ta kai ta ade yang chulang lo bang so lam ni. Tade pia konsep ini labang so corruption ke ora lo. Lawan dia nanti sudah pen nilih pen na penem lo itu ESG youth fund pen nilih yong na po mondo SK tum amen nilih yong na po dan nampak lang kuno Jasmet pet section 2 lo mondo lo tum kacumata kecokce amon mama mondo ba prabjen pen indang nili George Taro laki SK lo laban ke Gunaram Tiro lapangan mondolo, lapan gulap inti lapangan mondolo, lapan ke Rubin Hanse, alang litum bang khobar prabjit pen polis inang nanji, basi nilian orang cuni lo, fake beneficiaries nilian apa kelapa nali tuhan, rara tu nang langon, fake beneficiaries kelahelo, 704 Paradik Kota 207 Mirina Rompipi Diutar of Rutsing Rompi lake gulap inti apisul lah lo lason si dopik landon tu 708 periodic pata 212 agriculture Mirina Rompi Diutar of Let Lokhendra Tiron nata fake beneficiaries dontum lason si fake beneficiaries dopik landon tu ada 710 periodic pata 208 President Sherin Hansek, wife of Halombi Taro. La banke Sherin mone hala George Taro amun pilo tontu. Langsung si fake beneficiaries doping lo lada. Lasi John Secretary Bank tangka pipi alani chongbong lo. Lasi non kibanji apor John si alani langsung asai iklaim lo berarti nilitu alani ban nilun pasnya itek kali non kedam tangan. Saben non kibanji banke nilitu alani bha pasnya itek na kokku. Nilitu alani ban sodak ban nilitu chisong na kokku. Lalu lasi aku nili jomong tu po jasme pet section 7 non kipotum mondol tuamen nahorjan along tipo amondol domen SK lang timu alali banas prabjen pen inang nanji lacot kali mondol turun rompi alali banas prabjen pen inang nanji lapen ke himari taru alali banas prabjen pen inang nanji nasi kala John Secretary ka ladabang ke ahad do usun si ahad do lo alang li tame duty pada asai si template masih mondor bang kacing kitek kasihan tek abang ma latu ma bang ko tate longle pata chote bang ko dak foreign lo ke komputer lo alam itu amen do ko lapu song sinon jasme pet itu ma itu kidu kila alongle pinakan atu tek mucot potu pinan kipang long pondolo lalu lasi nilitum kaniwer alama bangke prabjin pen alam ni tuhan inside na po laben ke non kibanji army per bangke lapuson ot langno ka chokle ma bang kum halo podate nalitu angdong le ching sai no jong si nalitu thek thek bode youth for ASC youth front pen nilitu insai kuma bang kuma lasi jasme pet nili jong namla pa dalo mondol tu amen sampai harda dimor tirangka section tulong ke hala kado lasi alang itu mana ke prabjin pen inang beg nanti lasi alang itu ke kicuk panglim kaki dah kicuk panglim section 3 long ke wasolo section 3 long just me pet lada kala amun alang ini cepat hek bongbong ke ajo ini sila section 3 long ta tangka ke pi chonghi joyo ma tangka pilak lo ada
Dhom rompi provinanse lari mondok karap tet mondolo. Tane pini yang people sih Dr. Tuliram Roha alang CM sa kidam ta ni kan alang han insai se lo never there lo. Asi alang itu mah prabjit bet inang nanji. Kali pula itu makar bitum cing turune lo. Non ki bang jiar ni. Lasi nang itu apa ni fake beneficiaries ke ni nang kana betelo sitame mondok ko amen sini nang kan itu ate fake beneficiaries nang sini nang kalau berarti dinglenji. Apa sini ni an makan ni jong nang bable tu. Lasi alang itu mah prabjit bet nang po. Lasi itu Section 4, Section 5, Section 6 anda nilitum pinap-pinapik aku lapanso nilitum fake beneficiaries no si pangrumbong lah kasi nilitum pinap-pinapik kuno aku lah Section Jasmet Pet, Section 4, Section 5, Section 6 sementara nilitum raratino paklang tuji lasi nalitum ha cuning ripade krim lo kibang cia ni bangke langsung klembri John Secretary ta nalitangkat kipi made apanjang si nali lam cikroy lo pada nali lam cikroy lo pada nali tangka kipi cung hingjojo ibagai cokce noda mondor escape tu pulo dante gari akime cina po hem cadong cikim po lain rumah la kuna tangka lo nali mana kar juga tu jasa bepet krom pilo ki podun amondor tum si jasa bepet gari ador kiso hem cadong cikim atum kio Nasi akal itu mana prabjin pet inquiry nahi. Nali matu niri pada krim lu. Lasi mentune beta nili tungke ngajidon ne dekhe. Nili tungke borjana sol nili mithan. Setame mentune bensi nahorjana longke hoda ke hemri longle pilang itu ke pupi ya kai puru penda tini ek longle pina. Halada. Tani lawan so waret tu ni saben bangke Undang mesti nakil roh. Lawan ke alang itu mah tangkap pilong le. Alang ni join secretary bang, joy klaim pining Mars la tarlang so KYF hutang sih lawan so ada hodak pilon na horjan lo bangke joy ke hodak klaim lo pada bangke alis patang gitu. Rat tu pacing ni pina kam sih klaim. Bulu tadi umalo lagi cok cek. Jasa mepet mondor SK laban ke Joy Secretary la kalah hello kalah boy tensi nopi alang itu hello kucok cina asi alang itu han prap jinben dira mo han sai po musi nilin pen al han cuni pada krim lu doktor tu dira mo sa kanami hello la Joy Secretary komadi wala ni Joy Secretary ke lage kalah tensi rompi alang hello Masih